Allin hamusqa kay devoción matutinanchikta ñawirinapaq. Kunan día parlawasun maychus influencers nispa. Qan munasqa hermano hermana yachaykichu imachus niyta munan kayqa? Mana yachayki chayqa kunan día willasayki. Tukuypis uyarispa kanchik kunan tiempopega maychus influencers imataq kaykunari? Kangu runas, jóvenes, wawas, chantapis maypichus paykunaqa celularesta hapiytawan tukuy herramientas digitales nisqata paykunaqa grabangu videosta chaytataq churaspa kangu internetman kay redes sociales nisqaman. Chaypitaq paykunaqa tukuy yachaykunasta tukuy videosta wasarinku runastas qhawangu kayta. Qhawaspataq paykunaqa qungu me gusta nisqa gustawan nispa. Chaypi paykunaqa influencers nispa kasanku. Hinallataq munasqa kuyamasi kunan día parlaspa kasun hatun influencer nisqamanta maychus tarikusan Diospaq qillqasqanpi. Chaypaq noqa invitayki kicharinayta maychus kasan kay Filipenses niyuq chantapis chunka pusaq chikllashqan ninga hinata. Chayqa mana imachu, chayqa sunquwanpis manapis Cristumanta willanku. Chaymanta kusikuni, qhipanpipis astawan kusikullanipuni imaraykuchus noqa yachani. Kacharisqa kanayta qankuna Diosmanta. Apóstol Pabloqa kaypi nisan, noqa kusikuni porque a veces watasqa kasani, pero qankuna kacharichiwaykichik Diosmanta mañakuspa. Tukuypis kunan tiempo redes socialespi kasanku, tukuypis astawan qhawasqa kayta munan, pero apóstol Pabloqa astawan kawsayninchikman yaygun Dioswan qillqasqanwan, porque payqa Nuevo Testamento manta munasqa kuyamasi, ashka librusta payqa qillqaspa karqa, chunka tawayuqta saqiwarqanchik. Payqa Saulo sutiyuq karqa maychus niyta munan mañasqa Diosninchikman nispa, pero Romano sutinqa Paulus maytaq nin huch'uy niyta munan. Pay parlaq karqa griego arameota tukuy imata, chantapis payqa tukuy sonqo riq masqa profesión niyuqpis Diospaq qillqasqanta apaq predikaq tukuy ladupi. Ahina kanan tiyan kawsayninchik munasqa kuyamasi, fama tukuyta munan qhawana apóstol Pablota, qhawana Diosninchik tatata, paypi noqanchik tarispa kasun esperanzata allin kawsayta. Amaña kan tardaychu munasqa kuyamasi, sonqoykita kunan entregay Diosninchik tataman imaynata ruwarqa apóstol Pablo. Kaya chaywan kunan día Diospaq bendición ninwan kanachi. Kaya kama.